Dia ngomong buat kami, kuigi nak kani heran aku hasibuan. Itu Raja Nabi Hasibuan. Apa hasibuan? Malah dia mak, ngomong berulang. Kami sian hula-hula pahokku tadi. Oh Raja Nabi. Hula-hula pahokku hasibuan. Di bawah kami do songon nama duduk. Ima di Barsaun Madua ni lebur nami. Ang giat ma bernundu penggagian pakorasan tumpahan ni amatan nomor 2. Tuhamu saluhuna akapina pardi leburku. Lohorong ma songon hadas kedua. Titip si kompa golak-golak pengarahuna. Tum songon ibe. Udang na obat. Sadamai tu apalah heranami. Sadamai tu apalah amang burunami. Sadama tu buruni lemburkon. Sadama persangkoma matu kapahukku si anak pahukku si buru. Soalnya ini masih kasih buat. Oh Jesus, domingan di rohaka, luka, dalas di rohama. Ada meon mangun berdagingon, dituhakan radedori sude. Para si rohan dan Tuhani, Delatan sigap tolong di Tuhani. Di sude nanti nobari namor sea di harta di Tuhata di sarihon Tuhata do toto orlas rohamato orong-orong pasangan pun doa di Tuhani. Aolua orang kata lain selalu malomo badai macet di rohani di tahe olong di Tuhani di sulit nanti nobadai. Bagi dua usiaku asik Tuhan ala dia Tuhan berbeda seorang hidup sobo di mulut binasa seorang duduk di bawah Tuhan dia seorang. Polo topiki, oh Tuhan, oh Tuhan, dunia di Solo kota pulang, Allah Maria Tuhan, Lomo Maria Tuhan, Lomo Maria Tuhan, aduh Lomo. Dalam kesimpungan dia menggomong tanganki. Oh Tuhan, lama-lama Maria Tuhan, lama-lama Maria Tuhan, lama-lama Maria Tuhan, aduh lama-lama Maria Tuhan, lama-lama Maria Tuhan, aduh lama-lama.
Fogosi Terbandingkan nomora Alam pasat melekat Kuliah batang Rasa satu Tumpitkan Kuliah batang Rasa satu Enam masa nabi Terbandingkan dari rohang Terbagi badan obaga Sangka bagati Terbagi Marakam Tule badan Rasa satu Tubina sita di Tau poi Terbagi badan obaga Sangka bagati Terbagi badan Tubina sita di rohang Alami pasat malakam Rasa satu Tumpina sita di rohang Satu Yesus Tuhan Aku rindu ke sana bersama Dia Tolong rekan-rekan PBB di kota raya Di Yerusalem baru ke sana bersamanya Inilah harapanku tujuan hidup Satu kota tak malam di Yerusalem baru lima tu lainan do tu nak pasal bomang mai Buhay-buhay kilopik. Sa naman nun, tunini nagurungkon yung ara si Kedbar. Jadi, 5 ang uluson. Natulunay, isema. Seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir
waktu. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Memang naik membuat siaran di roha dia matutu sadar hata mengula di tonga-tonga di keluarga terlemobi di tonga-tonga di pemerintahan terlemobi di Batak Bersatu dan pengirim nami rap dohot tamu menghami hami rap dohot tamu alani nautik na gudang na sosyadia hubung kami sa transhubungan nami Tuhan tama masih-masui pakyan mo mo gabi marhuaso ng Tuhan tani tonga-tonga ni harajaw na denom na kita paso-paso na sumurungi di pudian ni Dainang Nasar Matuon asa takas nyo na tua-tua asa mangordang ba mo itanulog manuali matutok kamu tanong siapa asiman ka na tuwata di pudian ni Dainang Nasar Matuon tubo na anak na sa tubo na anak tubo boru sa tubo boru totong mata di paso-paso di bagay na kuka maging nasuswa di pasata memang idok na tua-tua ya sa panidik mata hoto panopa din ka matutubi na sa puna o ti kudang nasuswa di ay patatami sa ondalan namin manupahi mangurubi hamu asiman ka na tuwata kalau tema gok niya kapasu-pasuna sino mo diha memang Ulo atong pagsunoy. Jadi masalah siro hak kuliahmu ka amang. Adong dope kamu nape pasada teison pasada pakso bana. Paso cari dari di papakonting ni ala di bapak udah sido monon nabi Tuhamu
keluarga Duma tubuh naro sia-sia buat sada marohamu masih mina mahamu masjid sekolah semua surat dua ido si baido nami tuhamu geldengi na dua-dua nami songon hatani parcamita nama dok sada Korintus 10 ayat 10 songono didok tulu donahot pakilingon haborseaon kolong iro ada horo hangi akan namar dongat tu marhula-hula baik kamu mah musik nahu kartusi ada begitu namin yang marulu-buluk terdiga Yesus Tuhan tolongnya ajari ya dalam balas tiroham seorang diri jumpa Bang Yesus Tuhan ya Allah kalau hati cuma solo bebagoi mana do mana tapang tinggal laju bagi honam seorang diri tunggu Bang Yesus Tuhan Pembina ngajari yang dalam berlas tiroham seorang diri tunggu Bang Yesus Tuhan jadi hamidison bona tulak siat duri adong dope musiaka orang ni hula-hula na poso dong do pingin kening harahap manunu semuninang ritonga do aka orang hula mardus nitahi da mardus ni roha asa mobil dia mau nama corona jadi dia mau na orang hula-hula na poso tumpe akibat dulu terus maruh ate raja nabi jadi dia muna amang baru nami di nasahat kami di bogunya lama muna di julo dia guna marat penggambar jualan si gompat di sini paritarannya anak paritarannya guru margite lima dinang nang saun madura
na guru naman. Alani adong bubuang kami songon dalam nami paridian nami na binonya na atay hata songon na binoni tangan na tumutik sedia bay amang buru asa dohonom ma tahun hidupnya dua saat ini matinopa bolang-bolang mapang molo tangian doho pakiri mon nami ibu dini foto namion kamu kadene nami itu hatani mutasi jolo-jolo tubuh masih tukul-tukulan sobon suami robean masih aminan-aminan mahamu ihamu amang guru nami keluarga besar Manalo rohani sian hula-hula na poso rito nga margana nadohon rohani turut berduka cita di parborhak ni ng guru nami so sagiak matutu di bentamu ada nagok rahu paborhakton ng guru nanyon sagiak ma ibudian nyari dialohamu akapasu na uli na dingkan hula-hula na poso marga harahap lima di parsahur maituan ni naguro namin di Maladiksyon laos liwag kami do eme namar lundu asa lundu matutu panggabian parhorasan di burian ni naguron di hamu ang kapaparan na Mas itu asa dohorong masang nayo nihata na tuwi-tuwi eme sita bertua halomuan ni dikki namakbok di bataro nomor 2 horas mahamu di parorot Mas itu pihak kapaneranon, dia do amang boy, mana temen Tuhan. Jadilah seruan kami di ulon apa stadion, ulau Sarma Tua. Di nom Sarma Tua, sebetulnya nasong nahar orang kemamereng. Kakak pula bukti, amar kakak daud dengan senang dari jolon. Ala burumar bukpal, nanti beri kamu orang nanti ban orang spiritor dia deh. Jadi napai hula-hula hamison, kakak Asian na baik, Rasmaroham, Borham Maho, Tusya munitu hatai, selamat jalan mayoka. Jadi mula tema di pumata, mula tema kita salut na terlubu mima di paparan ni dua duluan nabrak suluan som roro ami ula-ula muna marga siregan ima di patuan permoding ina corona nang sermatuan som roro ami di kami itu menambah lugu saya dia matutu di hamu pinokpari na corona nya tukuren na don saya dulu majamu panggajian perhorasan saya dulu na pinokpara saya so mengakan sedikit matutu nami asa apa kok nama kantin na dulu tiada misi Tuhan Yesus mati sayu tolongku Yesus Moroma Sita Ronau Tulibaran Rutingaro Masalah Wasorata Yang mari Tuhan Yesus doai Sayu Bakalan ya sobrang Corona Sarung juga Tuhan Yesus Corona
Asadu maina disuruh kacang air berwadah. Salurna pinokan nila baru namion di hamuna salurna kahopu seburudo sanana. Saya kacang mau murmujala setorong pinokan. Karena murulung gonion kaburu namion akas tuh botong kami maru-maruan di tahun. Asadono nami ngasong.
kami masih ada. Gak ada. Baru cukup aku punagi masih ada. Tahu nih. Tuna wasabarangi mah laikon sada. Tahu dah. Baru tuna borura di botona. Ina mah. Kau be songoni mah ulus siak kami warga Sigitongan. Jadi kita acara persormatuan ni napuruname pada kikyon iman ang gumulo dalam tuhata sa daina sa tamani bagasmo maritei rohami hula-hula muna pashaton arat perkelemot Tuhan muna pada kikyon
Kaya mo nga ang puro namin sa loob na. Arang luwag kami, sikta ni Sumatopri, ina-ina na maglubi. Tidak na dua-dua, molo paborhaton na dua-dua, di kemudian nyari do si mereng. Jadi mengilu auto hamu, sian horong ni hula-hula na bosong, jala auto ni sota di kaboton na boy itu pangmuna. Sada hamu akaleko, asa horong masongan ni dua-dua, asa balikan mapagabe itu mudalo si dua. Ari muda do gabe akaleku molo totok kamu marsi pauloloan. Begitu langsung ni nang dia muna mardonga tubuh. Kuasa kami ima tupak ngami na manguruvi tulang ngami hula-hula nami reja nami ima na tulang kuasa kami tu haha nami hamuma macalo terterta mau lihat mana itu wakta mau lihat mana di kita salukna ala lama dokter memahami rata si batuan muru yang permusik nani ya itulah tadi nak dok bereng baik kamu mah kodang bula-bula laskarum batu kodak sok Uliotik lasmar rohamuna ada bang baru kali orang nami suatu situ dua iya si titik masih opa orang-orang pengaruh otik sadia sakkan rohamuna kondilaran mengurupi ulang-ulang lasmar rohamuna Tidak kau pikir
Hula hopati sadarudino Iha solani Iha bangsani Tuhani Asa darudino Iha solani Iha bangsani Tuhani. Sekali lagi ya. Dia hola si donangan kata beri hosan orang bisa tuki tapi lain selingkuh Tuhan ulang segala usia antar tidak koma orang rohan bergabung sama anak bola-bola di mana selamat tinggal di Lamongan, selamat jalan mati hari aman. Oras termasuk oras. Na berjoli sedon nabi. Dung merujuk bulu, waktu lewong. Tunta kasdo kita potong kemoda tuhami, dong asahu taruh sarikap. Rodo hari taruh mona. Kalau nonglah ada nasihat atau baik ini berdua ini datul lama. Kaulah ini tuhami dong natung di baturi turhami. Jala ima tolak minggu nami, do tolak pikiran nami. Maulun tu ngadong, nahurang lubi, pakuling nami, do pengalayanan, do sarikap, do nami masuk mata di situ dua. Asal dalam dari situ lu tentu berdadu-dadu. Kita orang lubi kami do masahu tak boleh ulang ton. Tuhan tak bantu nama ngapul harum. Kalau ni pun nanti gudang mah di basat tanah itu mana situ kami. Yang MP memang sudah berjalan, betul ramai je deh. Purunamion asima rohani Tuhan lauk 10 pitu mah 7 manis 10 elu kata pasu udanatur lumobi ang katanian ni sudena humaliak kamu apuamu may hok martongan ijab matura janani asati ko may giring-gir bulong may rata-rata kata pasu dohot tangiang na pinasahan ni sudeh hami hula-hulamu dohok na mahal na humaliak kamu
saya pasaut tong maamat tadi bata asa saha sulu saha inugutu kontean nunga saha be ulaon parsaurmat waon ni naburu namon di bagasan ada nagok di patumpamu di bagasan partikian naulion saya saha mahamu saur tupang kabian ihuk mado parhorasan apu hamu manauli apu hamu manadengkan Parjur majo santami turun dari nang nasa holoyon di rajumi rohanami doa mang raja bulun di hamuna sa raja ni bulan-bulan nami sian bonani hari satu bulan-bulan sana jukot suak songoni manang raja ibu raja itu amat raja do inata sumbara terluma di nong sahuta napasaton hata nuli hata dengan nakta yang tuwata mertua dia batak anggia maju yang nami lakon na sarmajon siagi batu raja nami apa batu na di warna nami terubung na pilopan ina sarmajon asor main na yang kedua itu main atur tiutur ngerode ha sa pas pasu na nami saya mau jope pasak maju apa itu udah nami naksomoni akka raja di huta dohor resmi huta naksomoni akka perbodohan nami doh ibebere nami takas do perbuin ni holong na situani do ipaduduh kamu di ulang tersebut opetong yang nama cului akka sangat nihamu medwe ulah-ulangan sama panami ma amata di batat di akatan yang punah saya lam tapai ma dihamu hula-hula nami akka bisu dohot akka patunang may mausay akka nauli hata nalingan na pinasa ngay Tuhan jadi sahat-sahat disuruh mainnya sahat matu batian di jaras dunga sikop ulaw parsa umadwaw ni inong namyon ipala di bagay sa sabilon sa sinilin mahita mangulo sa sahat matu parhorasan maduduti mahatanan jadi ompe labe kami jadi uli marohamuna unang ibarat kamu sebelgana manang gudang ini di sini aku Polopino asa si titik masih gopak gudang-gudang ma pangarapuna kusongonipe nabui tapang hutupan uria katulik kapung jadi penggudang madihamu nah sunah pasal kamu ma itu taruh padi ini
kaluami. Hamuluani. Mangulu matutong sa lilingan. Kami Mariana Asi, dirungan itu halino, horo na pinasupaso sa kaumur, jalan pinasupaso para boy gurit mo Jesus. Oh Maria, Maria. Sa inggit maribada amang wal ni nasa pagkilimo, mga leon na kulapon na sumurong tuhida sa lukna, sa unari sa Rodi Salili. Hanguel kerungan na hinahulungan, di bagasan haporsyaw do, tapay na ima Diyos Kristus Tuhatta. Bau-baun na do, daging tanalayaw, kagilusot, daging na nasa nabi. Di bagasan pagkrimon, tataruhot masonari lumata, asten diria, marung kaliton tuulian, asa disi iba na maradian di bagasan dami, pay marotuhan lao pakihinewan akta na mati, martanong bahita. Alay bata ama nami horo na pangulun halak na mati. Dungan nami asidentria buru manuk kaliton, prosea do dihaheon ni anak ko. Pero magkirim do iba na dihangulun na manuktong. Palumay iba na siyang rat tinilusa, asa ditikyari haheon ni, para sidon iba na dibagasan hangulion mo. Marahintay Diyos Kristus anak mo, Tuhan nami debata na mangulun diara markwaso rapang ko. Dibagasan hasadang ni, Kasadaw doktor di Purbaria saunari saat Rodi Salili tatangiyom pa berikan dauli di mo Otario. Pesta Paskah saat Yesus di Betania. Nung pola opat ari sila sarus di bagasan tanoman didapat. Alai anggo uta Betania na jonok do itu Jerusalem. Dua baju dauna terok do Yahudi nang roh manopo si Marta do si Maria mangapul nasida siala iboto naside jadi dung dibagi si Marta nang roh Yesus laho maibana manomo na tinggal di bagas do anggo si Maria dunginin na si Marta mamadok Jesus out na disoko alitukan dang tagamon mate ibotoki alay nuain pe tongdo boto lehonon ni dibatado tuko nasa si pangidomu tunibana gabe diduk Jesus mati ibana nah hehe mak bottom jadi diduk si Marta mati Jesus olo kuboto do nah hehe do ibana di hehe yoni nah di ari parpudi dungini na Jesus ma mandok ibana au do hehe yon doho anguluan na mangulu do na korsia di au nang pe mati ibana jala ganuk na mangulu jala na korsia diau nasot tupa mati ibana salilin liling korsia doho disi dungi di dok si Marta mati ibana oh lo Tuhan na korsia doau kodo Kristus anak ni dibata
nanaing rodu portibio songonima beritani bukan di bagasan Mutarion mana di bagasan Mutarion di pakulingi di Batahamu markite-kite siap berita naudion bukan aik terjadi songon namasa natar suraton si mata dok si Maria hidup nakin aik sodisiho Tuhan dan mage ibotokon nah damang dainang keluarga besar mana dihamu nampak gula-gula Bagasan Mutario di Pakuling di Bataham dengan waktu dengan jalati kos dari Tanaulion diodolkon tu keluarga yang mati hukum kita dari yang hehe lau kasapun amuluan baru buat anak usia sekarang aja aku ini banget dengan bisnis negara makin baik nanti. Hari buk kamu aku buk barangnya. Biar kamu ruan ini tuton buk kamu sempat ini tuton. Ngadia karuani. Tunggu dulu. Jangan dipikir-pikir. Tunggu dulu ausat Dengan sonari hamwak kasuru-suruan, rumah hamwak kanagaria, tomu-tomu, ugurhon, jara ugurhon dengan nama asdentiria, dengan nama yung tudulun ni Kristus Tuhan namin, amin. Saya dikakon Kristus imaho, ay gana rumah joho, saya ingkit mak kasuru-suruan, magbuan jara mangirin-ho, sa wakwan ni sa Abraham. Tuhan ilehon maparadian na manuktong, jara sayang giat mahyatirun mo maragdangi ibana. Ale asden Syria berkali sirang mahosian hami orhat mahosian hutam jala bangut ma tuhuta na badiyai ima huta diri solain na manuktong tinggal hon marura partangisanon jala halasan mataro na pinarbaga-bagay sa rol isali liling na tutup kamu matangi orhat mahita tudian Marente siya nomor 2 kilo sonangaw.
lima nang dungat tol pahiyon na ro tuhuluan na tong martang yang mahita. Ali di bata na markuaso jala para sila. At tong saya si marham ibana ri Tuhan jala takpon ibana pan matitik Tuhan namin. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus pusat diri nung ngabongot di bagasan hahulumon ni hamatayan. Pertarong jala hehe diari patuluhon. Upang itu kami perbadiay ma tanoman asirungan nami as dentria merpaliton na husut pun kami dison. Herap pun ho jala mangu di bagasan hamulianmu roli salin na. Amin. Sana tanam malam lu. Mari tetap kamu lah batang itu kamu. Cari kok, dia. Kamu tali dia. Kayu ya, kayu. Iya, oke. Tali. Dulu. Sarapa turun. Basa. Dah, ini paluan nih. Ini ulur. Ulur terus. Geser mau serian. Oh, lagi, maju. Iya. Angkat. Maju, lagi. Iya. Oke. Mak, merek oke. Awas Gus. Sainggit mahinadinggan ng suwan sa lining ulo birong at taon marpungaran may soon pusus ni ngon amin. Ale as den Syria baru manukalit nunga ditinggal ho tanoon nunga ditinggal ho jauh ni na paras mo mangulu maho ulas nyon dijauh ni amatta debata. So nari di leon matu keluarga merdabu nunga do tanok bilang do pedak nah tanam gitu. Baik kamu maju berdulu kuat nong gabi pada dalam tuiba na. Garapat. Margite na mabuan tadhamonan ni Kristus sa ibongot maho tungaluan na manutong di bagasang gornama anak mo to di porbadia. Amen. So nari rahmahita madok tangyang dito nedarang ito kami lima tangyang ama namin. Ama namin na dibagong ijang sa ibigay ng kawaran sa Roma ng Amin. Ali di bata nasun basa pasingot maturuhan nami. Nahulan sa tukis sa bingdong ulo nami di tanoon. Jala na sututudo tikini hama mate nami. Upang ido hami tuho. Saya di dongani to di pergading hami. Totong asa tubuha porsyon nami hot pakiriman nami. Jala bagas kolong niro hanami mida sudidongan. Saya songoni mahami pasakton lo manuruhan. Sa liling din ulo nami on. Jala dung mate hami sogot. Papungu jala pasada mahami dohot suri ak kadungan nami nang madjulo ni hami. Di bagasan hamulian mo naman itong marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite siyan asin ni Rohani di bata sa maradian maruat ton dot suryak kadungan ng mudungi di bagasan dami ni Tuhan ni Rodi sa liling na amen. Di bagasan dunya maro anak doktor di perbadia. Amen. Sonari.